Prije davnih 27 godina u 7. osnovne na sistematskom pregledu su mi dijagnosticirali kratkovidnost, minus 0,5 i minus 0,75. Vrlo brzo, negdje do kraja gimnazije, to je naraslo na minus 5 i minus 6. Nosio sam par godina naočale, poslije bleće uz sve tegobe koje to nosi sa sobom. Nisam imao jasnu predstavu što znači lasersko skidanje dioptrije. Mislio sam da je to sve skupa puno bolnije, puno složenije, da postoperativno traje duže. Međutim, kad sam se odlučio na taj korak u klinici svjetlost, sam se oduševio. Dakle, sam zahvat nije bolio, otišao sam doma, u taj dan se leži prvi poslije operacije u mračnoj sobi. Nakon 2 sata kad sam odspavao, otvorim oči i nakon 27 godina vidim savršeno. Sutra sam već vozio automobil po Zagrebu i fascinantan mi je taj osjećaj. Pomalo sam se osjećao kao dijete od godinu dana kad prohoda, dočepa se noga pa mu drago hodati. Tako mi je danas drago ovo gledati bez ikakvih pomagala, nakon toliko godina vidim oštro i savršeno. Dakle, sjajno iskustvo i doista svima koji imaju ovakve slične probleme bih preporučio laserski zahvat. Vaše oči razaznaju više od 10 milijuna boja i poprate oko 24 milijuna prizora. Vi zaslužujete njihov puni potencijal, a vaše oči kliniku svjetlost.